ngitawucela ukuthi singene nevili laNkulunkulu incwadi yaSamuel chapter 22 verse 8 and 9. Incwadi ya Revelation chapter 22 verse 8 and 9. Sihloko sami sikhuluma ngokuthi angels and demons. Tingilosi, Nemadimoni. Hallelujah. Incwadi yaSamuel sihloko 22 verse 8. Ikhamba isihloko lesithi ubuya kwaJesu. Verse 8. Ngimi Johane lo weva waphindze wakubona konke lokho. Ngathi kube ngikuve ngikubone konke lokho ngawa phansi ngasedinyaweni talengilosi lebe yimkhombisa letindvo ngempela kuteyikhotha. Yathi kimi ungakwendi lokho. Nami ngisisebenzi nje njengawe. Nebazalwane bakho laba baprofeti kanye nabo bonke laba wendabo lamavi alencwadi khothama nkulunkulu. Sibongele manje live lapho nkulunkulu. Liyaphila ekuhleleni namhlanje. Siyade Nkosi ukuthi liphefumulele kuwe nkulunkulu. Kuze etimpilweni tethu lifikelele umsebenzi Nkosi libe sibusiso. Baba wethu lencwele namhlanje Nkosi. Sesihleli Nkosi enyaweni lakho silinzele babe kufa na imessage Nkosi lofuna kusazisela yona baba wethu lencwele namuhla silizele babe naditambulo baba wethu lencwele lofuna kusikhulisa nanto nkulunkulu baba wethu lencwele siconza kunye Nkosi kuthi ngakunye babe losembulela kona enhlakanipheni yakho baba wethu lencwele ukwendela Nkosi ukuthi kube kuphila kithi. Baba wethu lencwele lithi livi lakho abantu bayabhubha ngenxa yekweswela lwati. Siyabonga Nkosi ukuthi namuhla nkulunkulu siphuma Nkosi nelwati baba wethu lencwele losipha lona nkulunkulu. Nganali livi lakho baba wethu lencwele lelisehla kule ndzawo. Babe siyabonga ngekuthi usethembisile vini lakho wathi ngeke kwenteke liwe lingasawenda umsebenzi walo ufananise nemvula nkulunkulu wathi ngeke kwenteke ithi inile keje umhlabathi usale selonjalo baba wethu lencwele umhlabathi Nkosi lethi inhliziyo tethu kwangathi Nkosi ungakhona kulemukela baba wethu lonamandla kuze babe lembewu loyifaka kuyo baba wethu lencwele imile Nkosi ithele ithelo ekukhuleni kwayo ngegama likaJesu. Babe sithandazela moya wakho lencwele kuthi ngamunye nangamunye wethu nkulunkulu awulimagnify livi lakho baba wethu lencwele. Sikhona Nkosi kuliconza sivule emehlo baba wethu namandla siliconze kangcono Nkosi kunayitolo. Siyabonga babe namemthana wakho lokubisile phambi kwethu nkulunkulu wamgcoba babe kuthi lelivi namuhla lisendawehlele empilweni tethu lehlangaye. Siyakemukela ke baba wethu namandla ngegama likaJesu Kristu. Amen. Praise God. Uthando lo kababa lujebolwa Amen.
ya Revelation chapter 22 kulandzisa kwema scholars ayathi incwadi lebhalwe nguJohane ayibhala umoya ayibhala asakhophe nemehlo ayibhala ngokuhola kulawula umoya engcwele egameni laJesu. We are reading the last chapter or the last book incwadi lengcwele yaNkulunkulu. Hallelujah. Ngitawufuna ke bazalwane ukuthi sinake ngoma nginike isihloko lendzaba liyakhuluma ngokuthi angels and demons. Tikhathi letinengi sibantu bathandekayo lesikhulele ukuthi sathi ukuthi kunetingilosi letisebenza empilweni tethu, phindze futhi kunetithunywa letisebenza empilweni tethu egameni laJesu. Sikhule sakukhanza kwentiwa ukuthi make sivana unesithunywa sekuprofeta, unesithunywa sekuthandazela abantu babe sivana unengilosi. Siye sithi nasise emibuthanisweni yokumkhonta uNkulunkulu bese sithi hayi bazalwane sesithubeke isijule lengilosi sangabaphakama egameni laJesu. Sifike lapho abazalwane siconza ukuthi kuko konke nje lesikwendako sikwenda ngoba ingilosi seyikhona baze bathi abanye no lekherubi ngenyalo lamhla simvile uNkulunkulu ikherubi beliphaphela phansi belindizela phansi. There are many things bathandekayo lesikhulumile lesikhulumako nalesikhanze tikhulunywa safike sajomelela kito satikhuluma nathi kungathi into letikhona letisimiso saNkulunkulu ukuthi tingaba yinto lesingaqhubeka ngato singumtimba waKristu. Hallelujah. So ngesihloko sakhe sithi ke angels and demons, Tingilosi Nemadimoni. Esikhathini esinenge bazalwane uma sikhuluma ngengilosi we speak of a messenger egameni laJesu. We are not speaking of God, but we are speaking of a messenger from God to human beings egameni laJesu. And when we speak of an angel, we speak of the spiritual beings. Livila uNkulunkulu likhuluma ngokuthi uNkulunkulu before akhe adale umhlaba abevele tingilosi asatidalile egameni laJesu. Praise the living God. So when we speak of angels bazalwane sikhuluma ngema spiritual beings ladalwa uNkulunkulu ukuthi aseve embusweni waNkulunkulu atawuseva thina egameni laJesu. So egameni laJesu. Now when we also speak of demons because ngifuna ukuthi sehlanganyekayo ukuthi kuhlangana into timbili. It is because kulesikhathi siphila kito so sendlulele sathane egameni laJesu kulabanye bethu wasendlulela ukuthi abuye aphukethise inhliziyo yethu noma kube emehlo ethu ekuthenini singasakhoni kwati ingilosi nelidimoni egameni laJesu. So now where are demons coming from? Demons are the fallen angels la khona uNkulunkulu bekakhe ema spiritual being for a purpose thile ukuthi atoba ulasebenza ebusweni waNkulunkulu aphindze abe ngema messenger egameni laJesu. Nasekuphelelisa Genesis chapter 1 verse 26 mina nawe sesidaliwe sabakhona egameni laJesu. So now when we speak of demons we speak of asikhulumi ngento leyatidala, asikhulumi ngento leyativelela, asikhulumi ngento lesingathi kube ine genealogy yayo apart egameni laJesu, but sikhuluma with the very elect angels lakhona lomubi waqoshwa nato the fallen angels. Then because of egameni laJesu bangakabi emhlabeni egameni laJesu bekuthiwa uLucifer. Lucifer, it's no longer belonging to the fallen angels because the name Lucifer means a bright and a morning star. Equals the usa Kristu Jesu lo bese uthatha leyo ndzawo ebeni Lucifer angabisa
bathane abe umuntu lofuna ukuvukela umbuso wasekhaya egameni laJesu ngeelement yepride ukuthi nami ngifuna ukutuswa nyalo ngokuba ngibekwe esigabeni sokuthi ngilophethe lendumiso kulo mbuso wababeNkulunkulu whatsoever I see uNkulunkulu uyathokoza ngami nabakhuluma nabanye bathi ehlabeleni kwakhe lusive egameni laJesu Kristo kuthiwa emaphimbo akhe bekubathi ngemaphimbo lahlukene aphume ngesikhathi sinye nakahlabela adumisa uNkulunkulu abusiseke uNkulunkulu egameni laJesu. So when we speak of demons bathandekayo egameni laJesu ngiye labanye bathi yena uNkulunkulu wamakhelani Sathane ngokuthi atosihlupha kangaka kulo mhlaba ngoba masiphila kahle kube uNkulunkulu akamakhanga Sathane. No uNkulunkulu akazange amakha Sathane egameni laJesu. uNkulunkulu bekakhe ingilosi yakhe yendumiso lokungulusifa egameni laJesu and other spiritual beings nalo letathathwa ngule moya walusifa ufuna kuvukela umbuso waNkulunkulu egameni laJesu. Kwasho ukuthi ke emhlabeni angeke asaphila kule position bekanikwe yona ezwini wasesona muqwa egameni laJesu wamuqa ubujodzana walahla anjalo walahla empty walahla ayichafu lephume ezwini ngokuthi abe umuntu ofuna kuvukela umbuso. So now leke kulahla kwakhe because of lento bese imile phakathi kwakhe wangafuna kuyiyekela wase ufuna ukuqhubeka egameni laJesu ngalo moya webudimoni wenhliziyo lembi ukuthi sale adukisa wonke umuntu lokhona emhlabeni most especially uloyo otawufuna kuyethemba lemvodza yesiphambano. Hallelujah. So siphila letikhathi bathandekayo whereby sekwaba nelisitha kwaba understandeke ekuthenini yini ingilosi egameni laJesu eningena khona eTingilosi bathandekayo ikhona ingilosi yobumnyama ikhona nengilosi yobukhanya. Yiko ke livili kaNkulunkulu litakutshela ukuthi naye lo Sathane uyakishaya noma atiguqule afune ukudilinganisa ingilosi yobukhanya. So ke lapha sawufunza ke bathandekayo ukuthi kule live lesiphila lelo isikhathi esiphila kilo la khona lo mubi asa-intimate asalingise kakhulu kangaka ngetilo tasemandleni kumnyama kuthi conversion into tasebuso naNkulunkulu sitawukwati kanjani ngokuthi ngempela ingilosi Gabriel lelekhulumekile egameni laJesu. Haleluya. Ngokuthi ngitawukhulelwa mina nginguMaria ngithole umntale umpha ngitawukwati njani ngokuthi this is the angel from God lelethunyelwe empilweni yami. Hallelujah. So now the scripture lesifunze khona ke bathandekayo sikhuluma plainly egameni laJesu uyakubhala John uthi ngimi Johane loweva waphindze wakubona konke lokho ngathi kube ngikuve ngikubone konke lokho ngawa phansi ngasedinyaweni talengilosi lebe yimkhombisa letinto ngendlela kuyikhothamela ngendlela kuyikhona. Hallelujah. So now, as my topic says, angels and demons, nakhona kunetingilosi, the messengers from God to human being. Egameni laJesu asikabitela ngokuthi bese sesiyakhothamela. Hallelujah. Ngokuba ekuthatheni ifocus yakho uyisuse kuNkulunkulu uyibhekise etingilosini ukhona Sathane kutawu imitator lo msebenzi waNkulunkulu wento engilosi naye afuna kuvela utikhanze solo wena wathi ukhothamela Gabriel Michael egameni kanti asasuye but sengilosi yobumnyama. So the focus of the church or the children of God ayihlali etingilosi. Ingilosi is there to bring a message from God to you. And kwesibili ingilosi bathandekayo asi-instruct thina ukuthi ayeke ini. Oh hallelujah. Hey kunembazana nami ngiyaphenduka kunenge.
Kuneni yaphenduka la. Kuneni basa. Yazi siyaphelala wena Tingilosi wami. Sesiyakuphumela. Hey basa. Sesibeka Tingilosi siyadihlela empisa. Kanjani bazalwane? We are not praying to the message. Sithandaza kulo lotati lawula ukuthi atiyokwenda. Ikwazi ya Daniela ithi Daniela wathandaza more than 21 days. Athandaza Daniela akubanga uDaniela lacela i-backup ngokuthi Gabriel lo banjwe emkhathini akasindwe ekhayeni, but iBhayibheli kuthiwa Daniela akabuyekelanga ukuthandaza kwaze kwaba uNkulunkulu, because angels only take instruction from God. Hallelujah. So uthi ke umbhali lapha nakakhuluma John uthi ngamendela kuyikhotha mina sisize bagama eNgilosi athi yathi kimi ungakwendi lokho nami ngisisebenzi njengawe. Oh hallelujah. Oh praise the living God. It's a praise sesihlangene iNgilosi kabantu but sesiyangena ngale kunako losekubeliwe kwaba ngemadimoni lokuye ekhaphe ngathi usebenza njengeNgilosi, but anela kunento kayivela kuNkulunkulu because of time. Kunekakhula khona livela kuNkulunkulu lithi singabanaki nalapha labatawufuna ukuteka amazi sibona ba spiritual giants bakhona neNgilosi liyasigegisa bethu leto bathandekayo. So and livela kuNkulunkulu liyakhuluma ngokuthi akube uKristu Christ. It is Christ who is the mediator between God and us. Mkhristu lo sikhulumela ngoba kumbe lo libloho kuNkulunkulu akusiyo iNgilosi. Ifisile ukuthi ngifundise naloko ngaphiwa. So babathandeka sifika esikhathini lapho na size sathatha ngisho nama spiritual gimmicks in a way ukuthi now uyasesha ku YouTube ukhanze kubekwe lesihloko sanomiswa ngendlela leqakile ngokuthi esontweni laso angels appeared bese na ubuka lama views ukhanze ukuthi arrange level 4 million ngokuthi lelo na idonse abantu abaningi ibe attractive because ukukhulunywa ukuthi kuvele iNgilosi eShalom. Kuze kuthiwe angels were captured eShalom. Ishuthiwe iNgilosi eShalom, and then kubonke banadeva lokho kuvona ukuthi wow, that place indeed is centered on the things of God. Kanqaba sana nasayifunda kahle imibhalo sibe nekuqonda ukuthi momoya kufuna sibabashira because nakhona sisendlini yaNkulunkulu bayaba khona momoya labatawulilisa moya waNkulunkulu. Lithi kaNkulunkulu lithi Elijah ayibene akhandwe uNkulunkulu esemthanyeni umtshela ukuthi asiyodibane nomgedzela nakaya Elijah nawumela uNkulunkulu emgedzele kuthiwa kwaba khona ibonakaliso nelimangaliso lekade mina nawe la umuhle bedingasinika siqiniseko ukuthi uNkulunkulu lontendawo siphume bese siyafa premature. Angels and demons. So bathandekayo kube umoya waNkulunkulu lokho ukuthi akasesikukhulumise lokho sesifundisane ngakho ukuthi asesimeni lokuhehela kulegameni laJesu kuqabanga nokuthi sibeke konke ukuthi konke kuphelele, all everything is centered eNgilosi. Hey, sitawufika nabeka belisike khona. Yeah. Basaba. Akuthathela kubayile. Balela iNgilosi libandla lasePhiladelphia. Balela iNgilosi libandla laseSardis. Amen. Amen. A local pastor is praise God. A local pastor is
He's an angel of God. He's an angel of God. See, tell me an angel. Say, angel is a messenger. And when a local pastor is a pastor. He's a shepherd. He's a servant of God. Tackling the issue of an angel, but is deep. It's deep. It's very deep. Umsebenzi wengilosi mfishane mncane wokuthi ufike uthule lokuthula ujike. Shothi wena angel bazathi njengoba sengicedzile nje namcedza kufuna ujike. Kude ngitho ufuna ngithole kude ufuna ukuphike. There's nothing I should receive. Kude ema request ufuna wena because I'm an angel, I'm a message. Ingilosi is only a messenger. As it starts in Hebrews 1:48. Amen. Amen. Hebrews chapter 1, verse 4 na 8. Verse 4 na 8. Amen. That's in Hebrews chapter 1, verse 4. Slow sithi indvodzana inkulu kunetingilosi. Let's go on. Amen. Indvodzana inkulu kunetingilosi. Tubeka mabe masine. Verse 4. Lendvodzana seyaba inkulu kakhulu kunetingilosi. Ngekuthi yamukela nempilo lelikhulu kunelato. Verse 8. Kodwa ngendvodzana uthi. Sorry. Verse 4, 5. Verse 4 and 5. Verse 5. Yes. Ngobe uNkulunkulu akazange asho nakuyinye ingilosi lakhe kuthi wena uyindvodzana yami lamhlangutele nekuthi ngiyawubangise yena abe indvodzana yami. Amen. So yes, continue. Verse 8. Kodwa ngendvodzana uthi sihlalo sakho sebukhosi uNkulunkulu siphakathe naphakathe kulunga yinduku yebukhosi bakho lobusa nayo bantu bakho. So now I'm trying to teach. Tambekela koko makakula ungadeli ndawuzama lokufundisa. Koko babese bahatela namabele umsindo soyanga okulotha. It's something let's say even to other churches even now. Ngokuthi kumele uhambe uye ebhudleni yovusa lesithunywa. Utawuphakamisa lengilosi uze khone ukubona lengilosi. Uze ikhone lengilosi ukuhlambuluka ufuna uyokwendiwa into letitsite. Those are demons. Kude umuntu lo lengilosi levenda abone noma lengilosi levenda in, but it is the Spirit of God working through us from the Lord Jesus Christ. Uthi Jesu uyawuthumela moya akakhuluma ukuthi uyawuthumela ingilo uthi uyawulishiya na moya longcwele. The dead person in the Trinity of God. Oh, glory to the Son of Man. So, lindzaba yethu ayikho centered etingilosi because ngulafi bube khona ekubeleni focus etingilosi. Uthi Hebrews egameni laJesu lendvodzana seyaba inkulu kakhulu kunetingilosi. When you go through the scriptures again, iBhayibheli lithi kwatona letingilosi thine silahlabeni siyawudihlulela. Oh, glory to the Son of Man. So, letingilosi batalekayo asingadikabanisini na uNkulunkulu. Ngokuthi sithanza into letingathi unusual, sithanza into letingakavami ukuthi tendeke. Sifuna ngathi ngaliba lapheke kuvela nje legilosi egameni laJesu. So wena into lekhona ngekhuluma kwegilosi, into leyichaza ngobani. Lokho leyishoko lethu yeNkulunkulu uyakukholwa awukukholwa ayitabi
izokwenda ukuthi ube convinced indawo leyithunywe bona iyakushiya nalo mbiko ihambe. Ngoba iyathi kahle ukuthi ngikuphi lebeyikulethile kuwe egameni laJesu. Nakukhulula Gabriel akabesanga naMikhayeli uyeda waqeda umsebenzi wakhe emkhathini Mikhayeli wajika wareleasela Gabriel wafika wakhuluma kuDaniel ukuthi uNkulunkulu uthi akutshele na egameni laJesu. So wesifowethu wathalelayo uvele ingilosi egameni laJesu egameni laJesu maybe amathi asasibeke ngabathandekayo ngoba lenza bayinze. Whatsoever uNkulunkulu avelile kuwo egameni laJesu kuvela kwaNkulunkulu kuyabadidile dine kunalenye line uNkulunkulu la kufundisela namsafunda lemibhalo wamfunza ngeline lakhona sathane asikhukhule wosibeke emathuneni asemadodini indzaba yokuphupha. Sifika kakhulu indzaba yokuphupha. Silimalele basala ngendaba yokuphupha ngokuba sibantu lesithandako letinto letingakavami la emkhathini. Sivema sithi ngalibala phela kakhulu egameni because into letingakavami the spiritual things egameni siyakithanza. Ingakho Elijah ngiyamthanda ngoba kulomgeze live la uNkulunkulu lithi nakundeka kutheke manje kwende kakujuma ngoba lithi iBhayibheli kodwa uNkulunkulu abengekho la. I like this prophet because wow noma ngabe bekasalahla live la uNkulunkulu egameni laJesu kubalekela Jezebel kodwa wasala anawo umoya wekuhlola ngokuthi akusuye enkulunkulu nami lokhuluma. Hallelujah. Egameni laJesu unakuthiwa kunebantu labahloniphako liphupho noma liphipho egameni laJesu noma imibono buya kuma-Afrika. Buya kuma-Afrika nakuthiwa kunebantu abahlonipha liphupho uze avuke amakhulumisa umuntu aze avuke lento asangiyo ayibone ephusheni kanti isihloko sami angels and demons. Be aware, be alert ngokuthi egameni laJesu Sathane nakafuna ukuthatha in your place egameni laJesu ayokubeka endaweni la khona ungasiyo lapho lekhona utawukhamba ungazuthi ingilosi yaNkulunkulu ekhuluma kuwe. Hallelujah. Kwesinye isikhathi bathandekayo we should be very careful nangabe sitofuna ngisho lentibonakaliso noma kubi affirmation uNkulunkulu ngokuthi uNkulunkulu affirme nako ibhekelele crossroads egameni laJesu. Hallelujah. Ufuna sibe careful because Satan utawuweka ngethula gijima eyembili afike atishaye ingilosi ekhaya akhulume relevant to the situation usuzayo khona umiwe lomsebenzi wami lomsebenzi mfundisi umasatha sasiyothandaza semvele ngiyitholile green light. No. This is not sami angels and demons. Be alert and be aware ukuthi Sathane uyakhona overtake ahambe ayofika appreparation something that is artificial in order for you to be striped away. Siphelele wesaphelele kumethemba uNkulunkulu athagulile lokuthandekayo athabhekane nenkinga egameni laJesu Kristu samtshela sathi sibudimane omkhulu awusuqine ebhoneni wafika Sathane emaphusheni wafika wamlayela sihlakale mbelalo sigumba egameni laJesu. Hallelujah. Wavuka umthandekayo wahamba wayogubha ingabo wabuya wagqoba wabuya wafuza. So batshele emakhwaqo ukuthi ngiyabona lento yaboMkhwanazi ayikho wafika luphupho lakulayela zihlamphile ukumbona bazalwane nakuthiwa kunebantu abahlonipha kakhulu into spiritual things ngema-Afrika kungako basuka overseas babuye batosodida because bayabona ukuthi into ihambelana nema-spirituality siyithanza lapha and Sathane uyathi ukuthi wamhlonipha kangakanani baba uyathi wamhlonipha kangakanani baba utawuqhamuka in a form of your mother athi ngemuntu afika akhulume amukhohlwa litha lomnye baba amanga ukuthi babe uyini abaqobi lethi bakhatha lenkonzo yakhe ngiyamlika sesiyaxoxa ngoba kwesiyaqhubukela lesiyahamba
nasihamba sesihamba sike sigabe sokuthi ongumsiyoni la benedicate uyasho ukuthi ungumsiyoni sesiyakhuluma kodwa ngazi ukuthi vele ufunayina kwengama leyakami ngibona ngidakancane ngijaki ngisafuna kwathi lento la mpoloshela ngalo umsiyoni uyakhuluma ugcina ufika uthi kimi babenzenisa uyabona njengawe nje isengakafika usangani ukuthi ngiyahola mfethu manje ke mina njengoba uthi uyaba lokhuzi uyabapheka uyabaprofet mina ngimuntu lonjani uyambuka ukuthi uyabona njengawe wena umthandazo uyathandaza manje kufuna ukuzile ukhuluma lo muntu ngifasting obele ulithembu lesibili ukuthi ufuna uqale ukuzila ngabona hayi ushayithe ufuna uzile bese uthandaza kakhulu uthi lokunye tinyanya takini tiwiki kakhulu ngendlela abafuna phasi ngayo tiwiki akukhona ukuthi lethi kuvikela ngodakhamo bawuma ngetinyanya izinyanya ngiyabona khona ukuthi maye kuduka kudlala inawe ngokuthi bantu bakuhlonipha kakhulu ino noma ngabe bathi kahle ukuthi yathi samdwaba uthi abantu babuza siyakhuluma kulabafuna ukwazi akusina abafile siyakhuluma emajela ekwangithi namanje sabemedela ithaba ngoba bebayiletha ithaba ngoba besawabeka kahle batshe egameni la Jesu sithi nasesisalekile because wesi uyakhuluma sathane ine form of a demon akhuluma bethemane wakhuluma wathi ngalamu ngide makhanda thatha libhanti lami emashiye tranquili lesithathu bese uyangembeza ninentele nemkobhoze egameni la Jesu asume ukuthandekayo lofundziswa into kaNkulunkulu ahambe because uthi mfundisi ngiyanto ukuthi ku-against the will of God but umanga lokhulumile ubabathi uyamfasela ukuthi yanto ukhulumile Leviticus chapter 19 na chapter 20 ukuthi ngiyabuflathelisa usobami ulabona bakhuluma nalabafile egameni kaJesu athi ngiyakwazi imfundisi labafile but no is not just anyone kuneliphupho kuvele make wathi make ngide bakhanda so ngidawubuye kuyokwenda lokho mfundisi bemcela ukuthi ube khona nawe utofuna ngemthandazo and the number again now, utaba nolukubi lokutamendakane bathandekayo egameni Jesu nasesiku Kristu Jesu sesithintana lendini haleluya lokuzala kwendlulile ngoba ukuthi make wamdada egameni Jesu wamnikela kuphi egama angisahola ndinyamatane naMkhwanazi phila ngekhasi phila ngenzathu yaNkulunkulu oh glory to God. Angels and demons. Hallelujah. Kuthiwa lo Jesu unikwe ligama lingephumi Tingilosi. Unikwe labangephumi kweTingilosi. But here we are. Sikhona Tingilosi. And kungayikhona imessage lebayingilosi njenga Zachariah shisimpela leyakubona ingilosi ukuthi uyathi anganikwa le room to take lokusuka kuye kumse angimane kungena ngesale kuvala lo mlomo ukuze kuphelise naNkulunkulu ngithumeko akamana kuphume asimumuntu because sola angalikhola kalithembi live lisuka kuNkulunkulu maye I'll try to paraphrase. As I started Timothy, First Timothy chapter 2 verse 5. First Timothy chapter 2 verse 5. We will quote again. Yes.
First Timothy chapter 2 verse 5. Akholelwa ukubhalanga ukuthi abhale. Ncwadi yaTimothy yokuqala sehlobo sekuqala sehlobo sesibili livesi laka 5. Sihlobo besithi kukhona ebandleni. Verse 5. Ngoba munye uNkulunkulu. That's number 6. Munye nemlamuli losemkhathini waNkulunkulu nebantu. Lo muntu uKristu Jesu. Lo watinikela ukuthi abe inhlawulo yabo bonke. Lo kwaba bufakazi ngesikhathi lesifanele. Ngulo watinikela lo Kristu. Lo inhlawulo yami nawe uNkulunkulu. Akusiyo ingilozi leyatinikela. Yaba inhlawulo yona phakathi kwami naNkulunkulu. It comes back egameni Jesu nasesigabeni sebafundisi. Umfundisi akusuye latinikela waba inhlawulo yakho naNkulunkulu. Egameni Jesu. The fact remains, it is the Lord Jesus Christ. Lona lo watinikelela ngokuthi abe inhlawulo yami egameni Jesu phakathi kwami naNkulunkulu. So makungabikho lokutasisuse kwathini lokho nasekuqonzeni lokho. Akungabikho lokutasithatha by surprise because uhlelekile lo Kristu Jesu langesikholwa kuye. Hallelujah. Don't let it do that. Hallelujah. So I want us to come back to Revelation. Praise God. Let's now turn us chapter 2, chapter 22, the same verse. I want it in the English version, the English version, Nonayo, verse 8 and 9. Let's now turn us. The Revelation. Yes. Revelation chapter 22, verse 8 and 9. And I, John, saw these things. Revelation chapter 22, verse 8, verse 1. And I, John, saw these things and heard them. And when I had heard them, and when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which showed me these things. Then said he unto me, Say thou do it not, for I am thy fellow servant, and of thy brethren the prophets. For I am your, my vision say, for I am your fellow servant and your brethren, the prophet. Look on that lead. Amen. I, John, I am the one who heard and saw all these things. And when I heard and saw them, I fell down to worship at the feet of the angel, who showed them to me. But he said, No, don't worship me. I am a servant of God, just like you. Your brothers, the prophet, as well as all who obey what is written in this book, worship only God. Worship only God. Praise God. So in Matthew chapter 1, verse 6. What's in verse 6 here? Nikhumbule phela ukuthi netingilosi letingakugcinanga ubukhosi bato ngekushiya likhaya lato watigcina Nkosi yami, watigcina ebumnyameni tiboshwe netingetane letingasoze tikhunyulwe letingilosi timele lilanga lelikhulu lekwehlulela.
sikhulume about the demons bathandekayo. Lokho ukuthi imimoya letawuqhamuka ifune ukulinganisa kungazuthi imimoya lekhamba kuNkulunkulu egameni laJesu. Imimoya lena lesekumnyameni leyaboshwa ngedingekane ayinako ukuphila. Maybe ukhulume naloyo lasolo athi uyathi ngiyamkholwa Jesu, ngiyayethemba le ndoda yesiphambano kodwa nabafile baketho angifuni ukukhohlwa ngibo. Akhulume kuPaul Paul maybe lo muntu awufuna sigijime siye ku1 Thessalonians egameni laJesu athi bona athi Apostle Paul asithanzi bazalwane ngokuthi ningadinganabo labafile egameni laJesu akakhulumeli ukuthi kufuna siyobaptisa. You can remember them but do not worship them egameni laJesu. Kube ngakukhuluma nje kafishane kithi ulichilo kumbhudza umuntu lo wamgcwaba akhuluma nawe. Akukamele ukuvumele lokho egameni laJesu uze ukuthatha ukuthi yathi makuvelile ebusheni egameni laJesu babe umbonile ebusheni ulichilo emzalwaneni losokholwa because uthi mazethu egameni laJesu nikhumbule phela ukuthi netingilosi letingabudilana ubukhosi bato nekushiya ikhaya lato watigcine kumnyameni ukudeke into letawubuta lengasuki uNkulunkulu ngaphandle kuletawusuka kumnyameni la wagcina nama-fallen angels egameni laJesu. It is the very same fallen angels langagijima ayombatha make lowashona abuye afune ukuthi lilalele liphimbo lawo ngesithombe samake. Oh, glory to God. Praise the living God. So bathandeka kulento lekufuna sikhulume ngayo le yinto lenkakile lenkako kakhulu lokho ukuthi eningi lesikhathi letino latifika atifike tisishele kaNkulunkulu but ngaso sonke isikhathi tiletha kwesabisi tiletha kuvala tiletha kumosa. It's because of time bazalo kune-investation ukuthi singanikele ngisho nemihlatshelo kulabo labafile singayendi ngisho imihlatshelo. Do not sacrifice to the dead. Praise the living God. So now uma-ke umuntu lothi uyakukholelwa ngokuthi impilo yakho ibukwe kulabaphansi bakelo labantu abaphansi bakelo libhayibheli lithi lofile akasenasabelo kulabaphilayo egameni laJesu noma afe akuthanzile noma afe akunike lifa noma afe akhulume the last words kuwe egameni laJesu but akanasabelo kulophilayo nakatamwendeka abuye asakhuluma nawe emaphusha uba kwathi ukuthi unati tingilosi letibhile mgotsini lomnyama letimoshene tingetane letimelelanga lokwehlulelwa ngiyinto letifuna ukuthatha wena uluze ifocus kuye ukhonte dona ngokuthi solo wena uklina lithuna lamake. Umeke indaba siyakhulumela simthatheni lo Levi 19 asimthatheni lo Levi 19:31 Levi 19:31 ningayi kuyawukhendla kulaba nemadlodi noma kuyawuphemula etangomeni ngoba nanilenda lokho niyawuba ngulabangcolile ngemusimakathe uNkulunkulu wenu. Chapter 20:6 ngiyakuflathelisa buso bami kulowo muntu locela lusito kulabaphansi agwadle nabo ngekubalandzela. Yebo lowo muntu ngiyawuncuma esiveni sakubo. Can I get the English version? Lo verse 6. Chapter 20 Levi. Chapter 20 1 Levi verse 6. Chapter 20 verse 6. Chapter 20 verse 6. Yes. I will also turn against those who commit spiritual prostitution by putting their trust in mediums or in those who consult the spirit of the dead. I will cut them off from the community. Praise God. I will cut them off. If you understand
le mimoya leyo yama-fallen angels kunene ikwendako etibuleni teke le ikwende kokuthi sithi khanze si-cut off but sibe sithukela sithi singunkulunkulu but kade sadishona uNkulunkulu. They are so wise in a way. Uthola ukuthi kunama-appetite lo lawo awuwazi ukuthi aqhamuka kuphi ama-appetite ekudla nje umhlabathi. Uthanda umhlabathi ngendlela eqalile libovu awuhlukani nawo. Lathi le khethe kancane uva lokunukela kwalo mhlabathi ushaya inhliziyo umhlabathi. Livla uNkulunkulu ukuthi into elithuli kudla kwayo. Kwenyoka. So yimisebenzi yama-fallen angels, these are the demons. Lafuna lokuthi asisuse uNkulunkulu because each and every human being but ukubona lokuphila usuthwa livla uNkulunkulu. The thing lokuthi sosukile uNkulunkulu solambile sosathane sotahle akunika ke lokudla kwakhe lalabudlawo because so wakususe endleni liwe. The fallen angels. Kunenga lakufundisile akufundisa ngisho nebantu kukwenda. Kwesinye isikhathi uyawubeka ngisho sandla umuntu lokugcotshwe ngama-fallen angels uphile. Uthi ngokuphila bese uthi uyanenza bayekuzila nekugcwele nekuthandaza kuNkulunkulu ibathi iyabambelana uyathi ifika ngadibana nomunye umbholofile. Ufike wonke lento labalula. Nemthandazi. Kanti Sathane uyakhona kukwenda ugule aphinda akhone kukwenda uphile. Uyakufaka lokugula yena bese uyakwenda uyayabatheka egameni laJesu. Uthi ngokuyabatheka bese uyambeka wakakhe la ufike la uye afike akuthandazele uphile. Kuthanda bakhuluma nje uprofeti wasipha. Sebangane bakhuluma. Ufakazi lokulapha uyamangalisa kwakona lokunye makane silonza bese kuvela nje umthamo. Sasiluka lesilonza sasiphethuka imeke. Thandaza kanjena. Wamthandazela ngisho uprofeti bani. Sathi yini bazana nabangalikhola labangafunzi idla ngoNkulunkulu. Nawufunza Revelation iBhayibheli litshela ukuthi kwabonakala nyamangwenya aphuma elwandle. Naphuma elwandle kuthiwa kwabonakala lelinceba lelikhulu nelisho ukuthi ukhehletiwe. Lithi asemile bambuka. Livla uNkulunkulu lithi lelinceba lapho lempikwa. Lathi yini? Lathi ukuthi yini awa. Bathi uyabona la. Ngasikwazi lesikwetha. Ngasathi sifuna. Uyabona lo umuye. Silandzela yena. Because of that miracle. La yena. Bazama ukuthi angikona ukufundisa ngiyafisa kwathi nobeka lokwazibuka ngamasilelo. Lenzaba yema angels and demons but the Holy Spirit utamsika ukuthi nive la. Ngokuthi inendlela incama kangakanani lesingayiboni saye sageja lo utathi khanza ukulabo so called prophet kanti those are anointed or ordained prophets from the pit of hell. La kulomhlaba lesiyobathane ngayo Sathane uyakhona kwenda tinto ngalomhlaba njengoba akhona kwenda Elijah waqhela insaba kwenda into uyakhona kwenda ungathuswa ngokuthi wende ini Sathane wende ini Sathane in a form of what bese uthi hayi uNkulunkulu man kuthiwa labantu bajabule bathondela lokho ukuthi noma yabonakala aphola empikwa abasabona ukuthi silo mosilesi siyabhadla ukuthi lo uphole inceba lesibonele liphole lingakathuma lingakadreswa salibona liphola nje ngeqaba endaweni kulesikhathi esiphelele sifuna into lentawukwendeka ngesikhathi seke dilo lisheshako kanti dilo lisheshako Nemadimoni unembazalwane menga isikhathi kunene bathi nje ngifuna ukuthi singakathandazi lokuhluphile kakhulu ngihlusha ukuthi kulabanye bazalwane sebahambe baze bayilalela lemimoya emaphusheni bawalalela lamaphini maybe bekhona noma lenkinga thinte maybe besosayakhe ebisinoma besiyada
kumbe uphatha inhloko uphatha likhalo kwase kufika nje iphimbo la baba wavela bathi mnana leya nkonzo yami leya nawathatha la uyifaka la ngaphansi kwembethe wakho itawuqhamuka le wakwenda sinayo silakhathi maybe lo moya kube nenkinga labanayo for some time wavela mkhulu wathi nawo mahle nje kuhle uhosha kancane nesinefu utawube sesekanyamana kunembazana lesidukise ngako sathi kuthiwa ngomaphushela angikune nambazana inkosetho lithi lethi into yokugcina kuyabodeka kuyabakhona batawuphuma kuyabakhona babona imibono amen basaphuma babona imibono nakhona la kule mibono Mbonisiwe ke. Mbonisiwe. I don't want to mbonisiwe. Mbonisiwe. Ukuthi sisizibani. Hayi, ngilo libambula. Ukuthi kudisibani. Ngilo mbonisiwe, hayi mbonisiwe. Bazala, nana siboniswe. Wedzinga leklarity ukuthi uwe uNkulunkulu. Hallelujah. Ndakhona lapho kunengo kulahleka lesilahleke ngawo salahleka ekuthenini umbono lovela kuNkulunkulu. Wonke loqhama kuNkulunkulu bazalwane sinikiwe imali ezekuthiwa sibo ihlola yonke imimono. Be it either as prophet, either nombono, either mani, either the central setting siyayihlola because Satan is there. Ufuna kususa focus so sithi sihamba sikhona kwenze sikhona yena uthi nje kakhulu kaJesu uthi nawo mama umkhothamele nje noma khothamela kanye ngindakunika tata ufuna sikhothamele yena phathi ngalokuthi angeke asishele emekweni ukuthi asimkhothamele letilo kanibeka akibeka kwathi solo sikhothamela siphambana phathi asasiso lesajesu sesikhothamela siphambana sakhe kosi nayo lesakhe siphambana nawo lakhe live nasi sele. Oh, glory to God. So what are they? Kunengo lokuhela umoya wami ukuthi nami ngifuna uNkulunkulu angisize ewiqonzeni indlela lasebenza ngayo. Kungayi konke because ngithe nangilele ngabona kudlala ithi ngithe ngihamba ngevaliphi. Kunengo lapho ukulingisa. Nasingeke simfune ukuhlola lo sathi khanza sidle emabhodlela sadla nasho. Kunemba sa. Uthi Juda base kumnyameni, the fallen angels are in the darkness. Kude nokuhle langamletha kuwe because kuwo konke kwakhe lafuna kwende kufuna ukuthi ngolusuku lokuhlula afile sa anawo lomkhosi webumnyama. Ngikubeka ngema appetite ngathi kwesinye isikhathi ngema appetite lento ephethe ngaba umuntu loba sekuyibonela kuyakhe le kuyendeka kube khona indlela yaNkulunkulu but uzolo uhlulwa kuyekela into lo ade ukuthi it's against the will of God. It's against the will of God. How do you deal with that? How do you deal with that? You only need prayer and repentance. Because Satan akakubambi ngekhaya, akudlise nomhlabathi. Akakubambi ngekhaya, akudlise lebovu. Akakubambi ngekhaya, akudlise leyo simo. But nawe uyavumela. Uyavumela ukuthi wena lokho because uyayiba le ndlela ukuthi ayifuni kusuka ibesolo iqhubeka njalo bese uyabona uthi ngoba ukuthi yena so abalikholwa lelishumayelako waba lokho la principle uyazi ukuthi unemhlabathi wakho unelibovu lakho lolidlala liphumula ngabe kulinile lingana ke nguwe ungaphandle ukuba lehlabathi. The spirit of demons, of the fallen angels, and by so doing the spirit lesibambile sekudla umhlabathi uyasinesa siyakhula la empilweni yakho siyakhula siyanza without manje sekuthela ngisho nabantwana seliba nemiphumela lenza khema lihambe nokubhala umhlabathi because yivo lelinesako phakathi kwenu.
Sengifuna sawuthandaza. So zathi angels and demons. Bazalwane. I'll come again with this topic. Kunenge ukubhalisa because of time. Kunenge ukubhalisa. Kokuthi bazalwane ingathi uNkulunkulu akasida including myself to understand kule kuthandazile uNkulunkulu wamphendula. Kwesinye isikhathi angeke athumele ingilosi. Utavele ende ebona ukuthi uNkulunkulu esathana neprayers. Kwakudingekile ukuthi athumele ingilosi emgodini ngoba kube sidanyela ukuthi avale imilomo yemabhubesi. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu utawukhuluma njengoba Cornelius abekhuluma ingilosi ngokuthi hamba uyobita Petro. Abuye atokhonda la ikapho. Bebelithi Petro la ikwathi aseninike isikhathi. Noma ngakhuluma bishop banikhulume archbishop but nawe umzalwane lo nganasigaba lo nganatype uyadinga ukuhlola lokho because Satan utawusebenza abantu vele amavokali bantu abakhulu ukuthi nasekhuluma akudinge ukuhlola no uyadinga ukuthi ngiyacela ukuthi manje ngilinze kancane nami ngizafuna kuyawuqinela kancane ngifuna ukubuza ukuthi nehle uyakhoneliyas iBhayibheli lithi asakhimekile Petro umAbraham wavela ukuthi cha bathunywe ngimvele yehla uye Cornelius. Siyadinga ukuthi confirm into bazalwane. Siyadinga ukuthi liphimbo la uNkulunkulu lelita ngengilosi yaNkulunkulu noma liphimbo la Satan lelita ngengilosi ya Satan because naSatan unengilosi takhe ithuma ngokubani. Amen. Ngifuna sawuthandaza bazalwane. Ngifuna sawuthandaza nekuholwa umoya engcwele. Nekusitwa uNkulunkulu. Nekusitwa uNkulunkulu. Angikhoni ukwadi kwaNkulunkulu. Angikhoni ukuqonda. Ngiyadideka kwesinye isikhathi. Bazalwane ngendlela babethi zaphuma ukuthi sekunqane lokusela. Sitsheliwe lapho ukuthi nyamanteke ukuthi isikhathi into ekugcina kuyavela nje abaprofethi bemali. Kunenge lokwendela. Kumanje bazalwane nakuthiwa singena kuBible study siyabutana ukuthi uNkulunkulu lokungiyena uNkulunkulu kasiyena umhlukanisa kanjani umake maziko umake nyoni umake bantwana umhlukanisa kanjani ungamangala ukuthi labanye bethu abakhoni umhlukanisa uNkulunkulu kulabanye boNkulunkulu bathatha bonke bakwena ukuthi solo uNkulunkulu. So kusenzima ukuthi ngathi uNkulunkulu akasenzele umusa ukuthi sikhona ukwazi baza ukuthi uyakunena iphimbo lesemfu baza kwesinye isikhathi Nkosi ndakhuluma nami ngimela ngembili bazalwane nabantwana ngimela ngembili nangabe ningasahambi ngekwentsando yaNkulunkulu Satan uyawithola imfunja ukuthi akhulume nami akhulume into letandukisi. Kungakwendeke evini laNkulunkulu wathiwa kanjani singenta njani namuntu nangalohluphayo lapha wathiwa no asesithumele umoya wemanga angene umoya wemanga lapha phakathi kwakho uyangena umoya wemanga ungene kubantu bese basibalanzela. Sicabanga ukuthi these people are still mighty men of God but sebantu lesebalanzela Nemadimoni the fallen angels. Sibabeka lula nangabe sibabeka ngembili kakhulu ukuthi they are the answer without the way. Ngiko ukuthi temile asesikholweni ngetingilosi but asesibuke kuJesu yena nanguMkristu lelesithandaza kuye according to 1 Timothy athi nguye lo mediator phakathi komuntu naNkulunkulu ngumuntu uKristu Jesu. Asesekube nguye bazalwane sifuna ukuthi asinike clarity kakhulu ngetingilosi because etingilosi nokutawukhamba nemfukuta kutawukhamba nemindala la tingilosi zade sithandaza. Kuthi njengoba umbona nje unyaka kuphela uphela ngoba bemotini yakho nestika sa prophet bani nigadwe ngestika ingilosi ya papa ngiyo lihamba la emotini ulibona libheke lingoba ligcwele emandla bakhe bazalwane sisiza uKristu siphila